Ifate sual ning bawn lohnak tuhin helai he ning hnenah ning kuading. Ikhalselai pakhatkhatin sualhnak bawn le sikhaw dikcangmi Jesuh Khrih kin tumrulin Pa Pathian hnenah thu kinrel sahthaitu nei ising. Chen Khrih amah manin kin sualhnak tu ngaithiam ai kinmah ai sualhnak lek zolowin mi zongzong ai sualhnak khai ngaithiam I. Pathian thupehnak hlun lesingkhaw amah lingtu ising ti fiang I. Mi pakhatkhatin Pathian linging tin tinapui thupehnak hlun la lekhaw thudon reli ai asonga thutak lawi. Ikhalselai Pathian thu hlun tu he asonga Pathian a inhnak asem khimin I ti hnak I. Pathian thon polkom hnak nei I ing ti kin ling fiang hnak tu heti in I. Jesuh Khrih Pathian thon pe zom hnak nei ing ati tu in Jesuh Khrih bangin nung tu I. I in hnak te ning hnenah ingan hnak thukham he athar ilau I. Aham panin ning nei chia hnak thukham hlun I. Chiami thukham hlun he ning ling chia hnak I. Ikhalselai tun ning hnenah ingan hnak thukham he thukham thar I. Zaiman ti fangin he thukham thar adik zia he Khrih song le ningma songa muthil I. Akon ti I ti fangin khothim tu bawzian zawai tleu hnak tak tak tleu zaw I. Jesuh Khrih tleu hnak songa uming tinapui a unaw a chim tu he khothim songa I ti hnak I. Jesuh Khrih a unaw I tu he tleu hnak songa umai chia manin midang sual ruai hnak tu asonga zai khai lo I. Ikhalselai a unaw a chim tu he khothim songa I. Khothim songa vagai thim hnakin amit chorwei manin akon lam fe ing tirin ling lo I. Ifate Khrih thomin ning sualhnak tu ngaithiam zo manin helai kuat he ning hnenah nga ning. Pa te aham panai a zo mi amah ningling manin helai kuat he ning hnenah nga ning. Tlangwal te satan ning ne ben manin helai kuat he ning hnenah nga ning. Ifate Pa Pathian ningling manin helai kuat he ning hnenah nga ning. Pa te aham panin a ong zo mi amah ningling manin helai kuat he ning hnenah nga ning. Tlangwal te mihat ning imanin helai kuat he ning hnenah nga ning. Pathian thu ning songa umai satan khai ne zo I si. He mi lai vum le asong ngai thilri he dai mai. He lai vum dai le I sikhaw Pathian inhnak nei lo I si. Lai vum ai thil mua sualhnak ti sain a hiam hnak minongin hnak le amah te dai hnak thil minongai tluang khong hnak ai ruan hnak thil mua he pakhat neu bang khai pa hnenin a hleng hnak I lo I. Avek senin lai vumin a hleng hnak chiangi. Lai vum le songai thilri minongai dai hnak te pol he pairal zian zo I. Ikhalselai Pathian dai hnak a bawn tu he kumzang zain nung tu I. Ifate nitop hnak nong zo I. Khrih ai ral hleng tu I ti ling I si. Tu na Khrih ai ral tampui lar zo ai chia manin notaber chan nong zo I ti ling I sing. He mi te he kinmah mi ngai I lo manin kin hlumi kinmah songai atel mi tak tak iselai kin pol tu tiaw I. Heti ai hlum hnakin kin pol songai minung ngai I lo I ti lar ruai I. Ikhalselai ningtu Khrih in rau hla thiang hlim ning bur zo manin
ning vek senin thutak lingtu I si ning hnenah lai kuat ingan hnak he thutak ningling lo manin ilo I ningin thutak lingai thudon he thutakin hleng ong lo I ti ningling man son ni chati ile kho ai su he thudon rel tu ini Jesuh tu Messiah ilo I ati tu hua he thudon rel tu te I chia pa tu Khrih ai ral I ai pa le fapa anol tu I zaitin ti fangin fapa anol tu in pa khai nol I ai su khai fapa apom tu he pa khai pom ve I chati imanin aham panai ning zannak thuthang he ning thin songa da tu hle ni chati in phatak neuin da le I sikhaw pa le fapa thon ape zom tu ngiaw itu I si chiami kum khwanun nak tu Khrih amah ro ri in athu kham nak I ning zol tum tu hnel nau po lai thua he lai kuat he ning hnenah nga ning tu Khrih ai rau hla ning vuma bur zau manin chiami rau hla ning songai a songa midangai zir hnel nau ning kul lo I zaiman ti fangin rau hla in zai zongza ning zirai azir hnak hia thudon ilo I thudik son I chiamanin rau hla ai zir hnak hlun tu ilai Khrih thon pe zom ngiawin tu hle ni I ifate amah thon ning pol kom hnaka khaw tung ngiawi chati in amah a hleng fangin ral phanakin kindim tu ai a hleng nia a zakthi in a hmain rel hnel nau kul tu lo I Khrih tu dikcangmi ti ling I si chiamanin ai su khai dikcangnak bawn tu he Pa Pathian ai fate I ti lingtu I si